bituruka bwa mbere na mbere ku mitima y'abantu. Domitien Ndayizeye wahoze ari perezida w'u Burundi aragaruka ku byo abona nk'inkingi mwamba z'amahoro, ubumwe hagati y'abantu n'urukundo rusangiwe rwo gutura mu isi itekanye. Gusa muri ibi bihe amakimbirane n'intambara biteye inkeke ku rwego mpuzamahanga, nyamara imiryango mpuzamahanga iharanira amahoro yiyongera ku muryango w'abibumbye iriyongera kandi ikagaragaza inyota yo kugarura amahoro n'umutekano nubwo igisubizo kitaboneka. Kuba ubwiyongere bw'imiryango iharanira amahoro itajyana n'iterambere ry'amahoro n'umutekano ku isi ni ikibazo Domitien Ndayizeye abona gihangayikishije. Hariho ibibazo bitari bike tugomba gutwara. Kubera iki hariho amashyirahamwe menshi kuri iyi si aharanira kugarukana amahoro n'umutekano ku isi, ariko ugasanga izo ntambara ziriko zirabana. Bisaba rero yuko twicara tukiyumvira kugira ngo tujye inama, dusabe buri muntu wese ashobore gufasha kugira ngo imitima y'abantu isubire hamwe, abantu bemerane, hanyuma nihaba ingendo ya buri muntu yo kugarukana amahoro n'umutekano ku isi bivita kwirirwa barirukanga inyuma y'ibigwanisho bijya ruhonyangana. Gusa kuri Monsef Marzouki wahoze ari perezida wa Tunisia, umukuru wo kugarura amahoro n'umutekano ku isi si umwihariko w'abanyapolitike cyangwa umuryango runaka. Ibyo abanyapolitike bafite akamaro mu kugarura amahoro, ariko badashyigikiwe n'abaturage, itangazamakuru n'ibindi byiciro byabagora kugira icyo bageraho. Urebye buri muntu wese afite uruhare mu kugarura amahoro. Sintekereza ko abanyapolitike bagera ku kintu gikomeye badashyigikiwe n'abanyamadini, abaturage, abanyamakuru, abahanga n'abandi. Uko biri kose abasesenguzi n'impirimbanyi z'amahoro basanga ubufatanye bukenewe mu kubonera umuti ibibazo bigaragara ku isi muri ibi bihe. Basanga kandi gushaka umuti w'ibibazo hatitabajwe intwaro byaba inzira nziza yo kugera ku bumwe mu budasa. Peter Muyombano, Flash TV, muri Korea y'Epfo.